INP channel clear tu te in zain chi bai le vek mai ule Christmas kan mang zauta a US lama Christmas an mandan ni om takin Christmas danglam le US mi pui boina ti thu pui manga Dr. PC biak siama thuziak hi tuntuma po kan ngai khau le don nia ilo ngai khau ngal mai teng u kumin Christmas zet chu China ripuya wangin engkim adanglam zauta Christian te kut puizinga kan thlak hlel na chan ber sikni eng moi le lalpian hun pangpar vul chik che kara eile in le ma se roi ro pui ma sikor thar bekin program leng khom le zai khom le in ti hlim na le interact dan chi rang kara lom tur ber Krista ayama ni lom na mai kan zon na hun pui chu chung lamin to min ti sakta nge ni lalpa lung oi zo talawaniang cancel sak vekin kanom tamay ni hi chu mai la ni lo how to te thupek ngeyen December ni som ni pangani chu curfew boru ka leng zo ka lir thei thom re reng hriat turom lovin khuang ri po hriat turom lovin are thup maya chuti kara chuan Christmas thu cha ka don thar ve thinlung alama honila ro thil danga ngai to lowang ti chu tong trai thupui ber mangin kabiel chunga in tina jingkara ka puang zar ta a ka hlimpui ta phiana he kan boruak danglam takhian Christmas thu cha lairil Krista lama thinlung khon chu men pe chiang kher mai vanalal berin alal thut thleng le alal lukhum kalsana Bethlehem ran in tloma rethei takalo pian lain USA lama ero chuan thlang tu mi pui nei tlem dai zokin vodru khom manga lalna chan tumin tanan lave fan thunga avai nang lo em ring tu tam tak chuan drama le Biden ate in do na hi leile van in do na angin ring tu le ring lo tu Krista le bum tu antichrist pathian ti tu te le pathian poisa lo te in kar in do na ni ti hi hai rol lova chiang ni an mulain chuti taka sual le tha in do na nga muthiam lo Christian zinga an om thei hi mak an lo ti hle boka he in do na hian eng ang ring tu nge kani pathian du zong poisa tu nge kani pathian du dan lazam mai tu ti te hi Christian tin te min zo ta ni America ram le nam khu atira Bible thu zom tu le pathian tri tu ten Kristal na ramatan zalen taka pathian biak naram thiang hlim ni tura an din khani ti hi evangelical tam berterin dan ni ti Stephen E. Stranga US journalist le Charisma magazine din tu chuan ale khabuzia thar God Trump and COVID-19 na asoi mase chu Christian nun dan chu noi bova Sodom le Gomorrah nun dan thak danglam veka pathian tel lo le mi hring du dan khovel thar New World Order din tumin communism du dan khovel thar din tumin namen loven tranan la tlom mayan tumbik lo Democrat House le Supreme Court tran tlan dan ten om soyela tunai America ramadik na tluk chiat na satto zia khu kan riat vek tongin Joe Biden ati tlin tuma in bum na te vote ti ching pen na le dan bo chiat na tin reng manga atling lo zok tlinga puangin vote ru khom manga laltir antum Biden achu ama control tu ten ma an la zela White House lo tur om ang hialin an khel sang tiela lelama dan pui bo chi a vote an ru khom dan te vote an ti ching pen dan tin reng te chu man chuakin Donald Trump Republican Party te chuan ko ta thu boi siamin thudik hai chhuat tumin thanhem ngai takin man la ve me boka masen zual ko na kot zong chu Biden lam tang vek an nia wang le tran lam nei lo thudik du tu te po tham na bol lo te in vo na le in ti thai na te wangin eng man tingam talo an tu khum cha chonin Biden ho thil ti dik lo anon thlen te chu mu po mu pe lovin an lo nol zela Supreme Court thlengin an hnong zar renga thu boyan thelu to somnga zet jinga somli le pakwa chuan nola tok to ani court thu chuak mak tak te hi kanan soinon lenga USA state lian berdotu Texas state in Supreme Court Scotta sa an thu thlen te kha hlei nei takin hearing po nei sak du lovin state danga thil thleng chungchang rel sak thei din muna in ding lo ti in
an lo nol tok mai kha ni ti kan soi to a chumi nuwa drama attorney senior Sydney pa wele lawsuit po an nol then sak nol mai tutin huna thilom dan Supreme Court chuan drama legal team te thu boi chu nol chi si lovin ti khot lai dan zongin kumthar January ni som palia ngai tuan tum ta chau maya an pom sak don nge don lo ti po riat chuang lova chu thu dang January ni som pali hi president lak lu ni nen niruk chawakara atlani January ni ruka elector ho vote thak ma ngeya ngai tu ni se en ma deu se ti an ngen na po bara an khon du chuang lo Washington Examiner chanchin bu det ni som ni le pathum December sang ni le som ni in thun nung atar lan dan phei chuan Pennsylvania state in election a kalpui dan kha US Constitution dan kalani a pom thei ni lo tia drama legal team te thu the lu Supreme Court in lo ngai tua antum ni chu Joe Biden a president atana an lak lu nu ani ni January ni som ni pania ani ang an tikher ani chu hei hian court ril ru chiang takatar lan chu heng state boy paruka court zong le Supreme Court te hian Biden a Democrat Party tenen Donald Trump ati tlak tumin an lo in tiam rual thup mai ti hini ro rel na court te reng hi thu dik dap chuak turin rin tlak anom to lo communist China sumin alo tlun lung oi vek to ni in drama attorney Linwood soi chu NDT na puang ani Supreme Court Chief Justice John Roberts sangai point drama chung changa he pa hian thlan tin le ngai to lo na turin ma kala don alom ti in liberal justice dang Stephen Breyer ne na phone in alo hril ti Linwood a vacant Twitter a soi chuti chung chuan drama legal team te chuan vote ti ching penani dan mithi sang tam tak vote an thlak tir dan te kumtling lo le state ponami anoi te la an vote tir dan te ballot paper lem China ramatanga an chut anon phur lu te aru ka ballot paper an thun lu dan le dominion khol na tho dan video thalak te nen lam an la the lu ram zel thowa ko taro rel tu judge te ro chuan nol tur chanin an lo chang ran thungani engwangin nge heti taka court tin maya judge te nan nol zel mai le Democrat judge te chu an ran tlan lain enga tinge traman du saka Supreme Court judge satana ada choi san mi pathum te le adang Republican mi pathum ti khan engti ziangi an lo pui ve mi alo le kan bei sei anga Republican judge paruk te hian drama hi lo tranin drama team te du danin ro lo rel ta se pathian na thona dal thei do na lalpati nilovin drama tran tu justice ho wangani Supreme Court wangani antianga pathian in ro puina changdon lo alo ni le boxi chu wangin drama te tan court zong hilal pana pai thlak sak vek aniang ti hi ring tu then khat te soi dan ani ring lo te ro chuan chau thu baro lekani chu antiang engpo ni se tun tin huna chuan court zong khwan drama pai thlaka Biden a laltiran tum tafikani ma se antum angin an hlo tling kherangem le ka ring vaklo Tramatan ne na kong sari ain hong kan chiar to atang khan Tramatan ne na kong apin mel hle ome ma se tlin na tur kong khata in khar ti na chawania kong rang pasari la in hong hi ilo thir ve teng o The Finance Hub News channel in toy te soi ni som ni le pali yami kha chiang te win kan soyange pakhatna martial law hi du se drama hena puang thei reng sang khazaret somruk pathum kuma America a civil war omlai aya boy thakin ram chung boy na hi anna salu tuk to ni Democrat ho le Republican ho hi anin 12 wak lo chawni to maya thisen chuana om fovin anin ti boy te ureng to a mania Texas State Attorney General in hein khan boy hi dan bo chiat na ani tia dan pui khum hal tur angen na thamlo ta ka Supreme Court in an lo nol dan kha a state pumami puiten an pai dam theirowa Constitution hum hal tu turadin Supreme Court po in Constitution a palzu tang mo ti in US atanga in lak rana independent rama om khandu na bo ruak a in mung chhota a United States of America ram le nam vong him turin president kuta thunei na chungchuang a hun taka man tura Constitution in a pek hi
buai na ching fela sipai te en kol na hnuaya in thlan that na fel le fai ti du in America mi puite khu an zaruai to a an president khuan Marcelo puang turin an norin an nor to boka chung zinga chuan sipai general kai chin pon furmai sipai en kol na hnuaya free and fair election nei ta se Biden a vote du tur hi ui hum le kan nilovang ti soi theilo khopin America mi puiten drama hi online at to ni Marcelo hi tun malamin voice somruk le palilai puan alo ni to a then khat phei chuan voice somruk le pariat lai puan ani to ante ni pani na chuan executive order of 2018 US in thana foreign sarkar te enroll na ni som li le pangaran ma a report ani chuan president hian atul anga mala turin thuni na sang bi executive order 2018 chwa ani a National Intelligence Director John Ratcliffe khan November ni thuma president election a foreign ram pathum Iran Russia le China te anin rol thuk zia report a pethap to a he thu nei na him hangin drama chuan heng nol tu court order zong le thal hian ne na chan na ngei turin ma ala thei bokani he executive order hi mangta se ama do ta soi chereng mai tu mainstream news tele foreign puina aru ka lo dong tu Biden a ho te hi ram phat san tu anga manin lung ina akhung phiar theya enga tinge tun thlenga la ti lo ti hi zo na lian takani zo pathum na Insurrection Act of 187 ram chunga boina siamte sarkar phalna lova ro ran rela sarkar do zonga kalte ram ta na nok saka kumin chunga BLM te antifa te le far left ho chet dan mi doran rok sarkar building le mi dor le office ten hal tualan that khotam tak chu boina inan tikhat mup thina khang boina chuana state Democrat state governor tela khan an president el senin boina siam tu te an lo support zo kani kha tun thlengin khang boina siam tu te khan mi ti thain an lavak vel reng le ngala ko ta thok judge tam tak chuan thudik tran an du ve tho ma se vo be in an oma wangin eng man soi ngam lo eng ti ziange kan putra ma hian heti taka heng mi te do reng mai le mi puite nun na him lo hi mi in thudik pon tran ngam don lo hi tu ma kan him to lo ni hi ti in thuni na chelek turan nor na anasa tial mai palina in than boina ching fel tura thuni na man US in than to zonga vote ti ching pen na saber korap berle in bum na tam berani ti muchiang tu President Trump puya hian engtizia akuta thuni na nasatak ramdanin apek reng mangdu lova ahar sa zonga ama lo do tu tele lo nol tu tur ti resa renga kot sang sanga kalkwal velle danang thlapathil ti adu ti chu hai rola ni lo ma se ama ep tu te hi dan zong bo che tu te an ni boxia tuna hian ama ukil te mang kher lo po in FBI te intelligence force police force secret agent te hi han chui chua tir don se FBI te chu rin hlel mayan nia Biden na fapa hunter Biden na eruk na document tam tak chuan na laptop lo kol tu pa computer repair door nei tu te kha FBI agent te chuan engma soi chuak lova thup tlat turin an lo khap zo ka in than ma state po na tanga Georgia state chunga vote noi ni sing red le sang red zet phurlu tu Jesse Morgana postal driver te khan athil ti dan asoi chuat nu khan ama puitu tura angai FBI agent te khan achung te kha an chai boi ta hlo zok ni in asoya hetiang sarkar na thok te ngei po in an pu ber chiat na tur dapa an chet lai hian president hi enga tinge ngoi reng le ti hi ril roalam zo na tama chan na lam om si lowani pangana vote chiar na khol endik vote chiar tu sarkar officer te secretary of state te governor te le democrat lam rengin vote ching pen na eng ma om lo tia an tran tlat lain vote chiar na khol dominion endikero chu an phal reng lova vote lema om lo ti in thi tha me wan tran ku tlat lain vote lem le tak clear thanan hlau em thung siani engen lova enge thupan tum dik takin president hian heng vote chiar na khol te vote lem le tak endik te signature in mil lo endik te
mi thi to vote an thlak tir en dik turin president hian athu nei na executive power mang du se heng state boy paruk pasari vela tanga vote dik taka mu zate alem om zate balot lem manga Biden anti thlin dan te chu har salote in a mu chhuat tir mai don ani parukna state legislature te tran puina heng state boy zinga panga te hi drama party grand all party sarkar na vekan nia an thulovin state court te an secretary te le an governor ten covid rileng chuan lama state dan le constitution dan kala Biden ati thlin tuma vote an lo ti chingpen veka balot dikpa nga ya drama thing da isi balot lem siam chop manga Biden an lo ti thlin dan anan hriat chian hian an thu nei nan mangta a Biden atling an lo puan to po dan lovani ti in an su tir le me ka heti ni chuan tu ma tlinga puan theilo electoral vote zani le somsari mulo ve an ni ti na ni ang Democrat lamin Biden an vote za thum le paruk mu ang le Traman zani som thum le pani chau mu anga an soifo hi chu ani lo zia alang chiang don khopin alang engtin mo January ni ruka Washington DC Parliament joint session Senate le House of Representatives ten an nei natura Vice President Mike Pence chuan full power keng ko in meeting a kai foi don na heng state paruka tanga electoral vote zat an share na diklo taka in thanna Biden atling zok angan report chuan Chairman Mike Pence hian alo pom don lo thu hoisen takin a soi chuak piap to mai diklo taka titu te chunga zol do reng mai kha chaklo wanga nga yin an zuam pha don tlatani chuba ka grand all party senator le congressman mi engemaw zatin Biden a vote mu hi pom lo tura ban phar tur le lo pui bom turin an lo in tiam so boka heng te hi dan bo chiat na nilovin constitution kalphung zom na ani zok bok Democrat mi puin an ron nor boyangem Black Lives Matter movement le Antifa group ami inti boy chak tak ten lo thok chuak mayangem an thok chuak ngeyang in rigrap na le inti thaina tin reng in thau sa turin beisei thei an niang ani le an ma ni ep turin grand all party mi puyan lo thok chuak vengem le Democrat ho aya ale ta tamma an lo thok chuak ve bok tura rin theiani grand all party tana atop thleng ka bei in huam Proud Boys anti mi hoi sen pui an hruai tu tam tak chu sipaya tang to ral thuam tin reng mang thiam le ral rel thiam an ni civil mi ni to ma se ral thuam silai thapui tenen sipai ang main aton tonin anen tram ut ve turangai thei an ni bok USA chuan chung kotin deuh thoin license nein silai thatak an nei deuh veksia tuna poina in kap zeu towa heng veng tur hen police duty po asang tel mai nilovin asing telin an fen tlatanga yang chulam ai ma kan thur tur chu congress in president turin thang tur chu ni state board chuar paruka tanga electoral vote an mu ti chu anin pom sak don lo ve anga chiar thei lo ve ani dona wangin vote zani le somsari an mutling lo ve anga president zok tur hriat thei ani lo photang tun din munanga boina lo khleng tur laka chin fel na kong hi kumzan hi kal to khan USA constitution chuan rem takin alo da lok diama chumi constitution 12th amendment angin congress in president tur chu an thlang mai don ani kan soi to thin angin state somnga atangin state tinin ai o pakhat zel an the chuak anga in beina anasat to wangin an the chu member te chu an party mi ru deuh le mirin om mani party phatsan mai lo tur an thlang chuak ve ang tuna hen drama lamin state som thum an control awangin member som thum an nayanga Biden alamin state som ni an control atangin ai o mi som ni an the chuak ve bokang vote an la anga atling tur jok chu soi ngai lo chiang sa aniang vice president chu senate in an thlang dona tuna hen grand all party in member tam jok nein senate an control me ka wangin an thlan chu tur po hriat sa thei ome chu wangin boina le har satna kara Biden an vote ru khom manga president ni tuma America mi house sa tele China house sakna ne na tran ala nuwa po ato pa chuan dona tramatan ne na konga in hong le tho don ani pasari na chunglam tran puina
ramata na hne na kong in hong pasari na chu chung lama tanga pathian thil ti theina lo lang tur hi ni keini ram kil khora om te chena thahnem kan lo ngai ve na bul in tan na le atop na alpha le omega chu america ram tlu chemek pathian thua tung ding le tur le khovel puma christian te thawang ho turin trump puya tong tai sak turin lalpan mo phutna min petlata hai rual ani lo keima du thua ti po kan bik lo lalpan thin lung lama thahnem ngai na chi tu lo se heti takhian kan tong trai pui ho lowang dil tura min ti tu hian thil min pedon min dil thon tir lowang ti hi ka ring het mia mai ani chan thalo zuk anga chan chin bulian zong zong in an chua po in karin na hi asoi ngin phalo eng tin lek nge lalpan ron chan chua don ti kan soi theilowa hei chi hi ka ria lalpan min ti thon lowang ti hi nangpu chu chu idin nge na tur le I tong tai na chan ani kha tha tha lovino niang lalpan mal som chero se